Christy hi kumsom ni pathum niin medical student ania tuna hian anunen Southern California an cheng mek ani zona somnga polygraph examiner ten an zon nuwa chungzinga somni pakhate chu an zot le don ani Christy lo lo mangule Ngay anh lệ Cặp phụ tổ khóc mấy hay lai phun cái tiểu thị hi cả lỗ mà nè thôi thì vết cái sợi thấy chiang mò đẹp lắm mấy level 6 leng oma ít hen thui chuan paisa tam zela ma se zona po ha ve zel don ani idu hu nai ban san theya ma se zona zoi ni to chuan I chan nge nge anga ya do ti soi pal vei chuan engkim atom hal don ani zanina hian nangma chu ni ravin control om tu te an om be nual in kan khria chung chu tu te nge lo en phodang hiang cặp minh chu Nelenia Christine cái này Melissa cái này Christina cái này kol kania a thian pa kani Are you ready, Christy? Oh yeah. Let's begin. Definitely. level 1 a hian zona pe go oma dollar sin khat lo theina tu kan ngal dona amma I chan da nang che lo deuh po khan a chan thei tho ti kha I khatelanga kan zo ma che kan zo du che chu tuna medical student ni mek em kha medical school à kan try mek zo ka kat lin chuan kan ni chodon tina le chu Question 1. pakhat na college exam a khan ien ton to em No, never in a college. I've never cheated on a college. That answer is true. I've lived. ka college kal ve lai chuan ka ruma ka toma le kha ka zon na sa thia lom no pang nung chang tha tak ni in thang lian chowem thang cho chuan ka in khria a fel thin in tiem đẹp lắm mấy Question 2. I chung te poisa I go to em No. ka chung te paisa ka lo ngai đâu That answer is true. exam de vem dám te trep chuan ka in khria inau nen son in poem po đẹp lắm mấy ka thian thon ka nia in kim hi kan in khel ve thina Question 3. inau ai hian in mel thazok fe in rem Well, ani na ta ka chuan Melissa hi a mel thazo ka ni chak chaka mi mit po ala zo ka ma se ti lai chuan ke ma to ka hi chuan thazok ni hian ka in khre ve tho come on, you can think that. Doesn't matter. You think whatever you like. So your answer is Yes. yes. That answer is true. That's 3 truthful answers halfway to $10,000. I chung te bula hian kan kal lok nge hey ati tha chho ko maya enge anin ti le adu ang takin thatakin chang zel second do ni khiau la ka du chu kan thlen san zel chuan poisa tam nge maya ma se zona ho hi apa ngai lo tul tul don te ko in khria ta ngai dona ama chau ni ravin nang mani kai noi thil po a om teu don ti kha khria sa nia zona eng po chana tan in du pui lo emo in khria du lo ang chi om ani ngai chuan he baton hi in met therang ani te chuan zona kha kan thla ka nga zona dang kan mang le mai dona ma se voi khat chi a me thei ti ro kha chu in khria ta nga ya zona kan thlak na po kha a ol zok don tin ani dawa zona danga kan kal le zok tin a mai ni Okay? Very good. Do you have a good relationship with your daughter?
What about you? Good relationship. inu nen hen in poem Po kanin po lutuk. Question 4. inu hi athau rit ma in riem Zona ol dagan yome. Aoli ti chuan ka singa ni mai lom. O ting ka change. That answer is true. nunel om takini O ka lo me. Thau le ni zathak le kum som nga hi ain kop ta dalom. Well, I can tell you, kha kha chu hlimom khop mai ma se khatiang ran kha ni don em o en zelang o pani che chan tu la oma dro sing kha chi dong trap to e ngai zong nei gai ba en dia gai nge A kum hi ngai zon chu ka nei to. Kum hi chu gai dagan ni mai chu. question 5. inau hiam pasal nei khal che se riom mi ting em O a chan chu ka da nuam lo. That answer is true. Poi ti lo thu ka sui chun sia. A poi ka ti lo enga ma ka ngai lo ti na sui chun na lom. poi ti ngai mi lo mo Nia poi ti ngai lo thu thiang lo ma sui chun. I lim chuan na thom mai. Poi ka ti chuang lo de chun na. O lim chu ka du lom. Ne ma sa ma se ka tho biao thawang. Ma se han ngai to tau la. A nuam che don ngai nem a u zo ka ni na la ya. Ne ma sa tu zo om ta ka ni sia lom. ole zona pangai chang dik tuwa pakhat kan la ba ka man me a kal le donong o Yeah. I did. Question 6 for $10,000. inin izana then thengin virgin a omitu mem Yes, I do. I do plan on being a virgin on my wedding day. That answer is true. ole level 2 hi pa tu na ma kan sung dom lenga tun tum chu a fel mel view wa ma ro chu a fel chho zel don em eng nung chang nge nei chho ti kha pa tu lama alang chho tu ga ngai la pa tu level 2 kan lo thleng le ta tuna hian zona panga chan tu rom le a kan chun zum don em ti kha sei hun le ta e You go. All right, we will do that. Talk about medical student ni chho mai don ni na langa thian hi ngai na bak lovem A ngai na ve tho ve. Nia ka poi ve thui na. Ma se thian ma mo lo chu ka ni big lo. Ka nei ve thun tho ve. question 7. pasari na i thian nang ma aya hip om lo zok dai te bula om hi nuami ti zok em Ka thian nei chun chun te hi ka ngai na pe ka. Ma se kha zo na kha chu. O ka ti ngai tak. I do. That answer is true. Well, that ole pasari kan zota zona pali chan la chuan do sing hi sanga ani to mai don ani me che fel le moi takin in ka khia i ron lu lai vel i ke pen tan le in then dan vel tang khan khriat thei ka ne ya chu chu model le miss ang chi a hian in nam noi ve thrin ani ka lo ringa Nia i khe ti ka ni chu. pariat na question 8. in na bak a ilan thei na turin cosmetic mai no ne man dan u chuang te u bi khai ne yam
mà năn khơi lâu kha nè mà sẽ tụi nạt xuân năn khơi vét đó đó là nè ô tiền gật sang nè Yeah, I have. That answer is true. in say fiat wem nhưng mà có sẽ đủ lắm rồi I'm telling you right now, I'm not answering that one. wala kha chu I chan kyong po ngai lova pakya ti chang dik towa pathum I chan la chon dor sing ni sang ngai dong le thei don ani mi I sik ching mi niam ni đâu mi hi cái isi ngay khăn đâu Question 9. inaw melissa beauty pageant pakhat na ani thei bi kha khiomi tiam Wow. nia Melissa ka pakhat na niya kami tum khan midang thadeu deu panin om thea ma se ama kha pakhat na ni ta ni kepo kumeng mo za chu pakhat na ni to min galo be ve thena ma se ka ni thei talawa chu wangin dik tak chuan anuam ga tilawa chuan I chan na chu o ti ni That answer is true. ma se ka ising ne lo ne anuam lo ka ti ni ma ya a thik fan lo wala kan khuthia me anuam lo I tia nia anuam lo ka ti ngot adot le hi kan kal le donem kal le la ole adot hi chu azot tu tu che midang an oma sang ni le po ka Miss California lo lom phatang ole ama hi khiem o phie kumeng mo za chu kan ti ho kha o kum ni lai kan ti ho zak zak lom Question 10. I contestant pui te chiat na turin I che to nga em ai tu chiat na tur zong ma in ka chengai lo That answer is true. Well, let's go for guilt. alo mom hle mai yu chang dik le ta pakhat che chan tu kan nei ta ti chon kon kal the wang kan lom em em a poi ti lo chuan su ta son lo va thu ve ta che he klom via wang How about that? That worked out great. so mi chang dik ta e ti thu khop mai pakhat che chan tu om le a ndro sing khati nei sa kha khriala ma se sing ni sa ngai nei bel trap to ni ama ko chu do se thiang lo ti kha I phai da don nia kan tu tok mai don am ni o zo na pakhat che om to tho boka chu wangin ti de lo loi la tha ka ti Question 11. Have you somna inaw bial pa pakhat tal lo du ve em em nei to nga em nia mi pakhat chu oma alo kal chang he na fela a me la tha boka chu wangin nia o tin ka chang ma yang It's even with a boyfriend. That answer is Did you know that? No. true. first things first? Christy, you just won $25,000. Wow. ndro sing ni sanga paisa tam takani to ni ado to kal le du chuan zona pali che chan tu om le do na tuna hian I zona dot le tu chu hei ke en le kang to maya khriala ka du chu thil dang da ya kan hoi to do na nia ti chuan ti zeri du thowem ti zel phatang ole ngun de vin ngai thala ka du ni a ha ka to don ka ti kha ti chuan ni pa ne na in lei chin na hi eng nge le nia ka pa hi ka pui thina an ta ka puya kum liam ta tam tak kha kan thok don na su khop maya
office a hian ko om deuh chu ta ni mai de chuan tu na medical lam lo chil turin kain bo sei mek poka a ya na sa zo ka pui theina turin ipa chu doctor tu nem ni o ni e doctor ni e Question 12. ipa hian poisa mangin athunun che ni ni khriam ami mal thil ma ma ni You know what? khami bi ka kha chuan o tia ka chana ngai tat I'm gonna have to say that. That answer is true. Told you, would you? Yeah. anu kha apa ne nin nei nem nei to lo ole idu hun hun nei ban san thei ti kha khriala ndolak sing thi sangai nei to tho nia pathum kan lama ba ka ma se huai sen taka I chan dik zel chon dolak noi kha chu I hlo do na ni kan ti zel lo nem o ti zelang kha inu le pa te anin thren ti ka khria khami chung chang kha khriom mi tiam ti ve Question 13. in chung kwa ke dak na chan hi ipa thiam lo vek ni ni khriam ole pa thri lama kan chun zum lenga ilo chang le don nia Question 13. in chung ko ke dak chan hi ipa thiam lo vek ni ni khriam ka thil khriat chu in lai chin na hian mo phurna kan nei ve ve ti hi nia ma se chu ti lain a thiam lo na sa zo khi chu an ngei ngei do na chu wangin kha zo na kha chuan o tin ka chang mayang I would. I'm gonna say it. That answer is true. han en te de kan zo tre pe dolak noi kha chu tam deuh mai nia chu wang tak chuan heng zon te po hi a hak don khop mai chu wangin top san du nei nei phot chuan soiwa tang che kha kha apoi mo te mai nia engang mi pa ngai zon thin le ama sabda ka chuan in nga na tlak le mi khriat thiam na nga ni se me le khu sak lam hi chu ka ngai poi mo lo phian ma zok an nung chang hi ke en ber mai Question 14. I pasal hual ma se then ta kha ilam mangai rangem Okay. nia pasal hual nei man khop kha chuan ka om ve man phot maya hul yam ton hu mani se ke ma khan atlana thrin em maya kanin thena tangin thasom ba kala kala lo buka nia kala mangai rang kala mangai rang ne That answer is true. khai le som pali chang dik ta e he tiang a thui hi kan thengang ti po ka ring phalawa a ai thui kal zel kha tur khek lo nia dolak sing thi sangai hlo to nga nia ma se khi zona pakhat chi om to tholam nia zona pakhat chu om to a iti the khum khum mang So? I'm gonna keep going. All right. zona to bek chu hi ni Question 15. iri beli hlau lu to ko wangin thil li ei zon huwa voi khatal in kom luak le to em
ole chana ngai love in khedu lo tin em ni amma lam hun zera ta na poi thei thil ka khet la ta chu van kan hedan ni kha i ngai dan chu kam pom pui chia ti chuan adanga kal le ngal watang o adang hi ka chiak le don em Mom says no. No, no. ti de chin pho tang ka thei ka ring ole hei hi dolak noi khati lo theina tu chu ni e chuan baton kha om to lo bokania You're gonna answer this one. All right. As kumitlin nu hian sawakin tha in lak tuem answer is ai kala la lo That answer is true. Christy ko pui le mai dolak noi khati lo tarang mai wow. khai le du tok chuan dolak noi khati I hon ngal mak don ne o ma se dolak noi ni lo loi du e ga chuan zona pathum ma lo mani No, no. You're good. And I think Need the money. whatever you want to do. Okay. Okay. ole thutluk na kan ha ke engtin nge ni don le kala him la hian ka du to ka hunin ka khaya Okay. Grab these. lim tak le lom takin hei ka soi du ni zanin hian he so tang hian dolak noi khat in hon do ne a zona dot le che kha ka ban khet sak yo khet chak mo te ga nge enge do ta khan om ka khet sak khop mai ani chuan kan in zot le nga ni mai lom All right. Let's. dolak noi khat khat chu ka chu to lo wang che ti le chinang hiang This would hei have hi been I your zona next dot le question. mi tuk chu ni inu hian inun hi thunun tlat atum ni ni khiam du tok mai tu ga ti lui zo che tu che khania ai tin ka chang sin That answer is false. e kha thutluk na dik tak lo siam ani nu ta thu oi nge nge lo tha ni e I chung te bu lai kal thei e Christy Youssef, God's the boy, made the right choice. $100,000 to Christy Youssef. What will our video danga episode thak nen kan in hule Sung nay la bin sang nay la mon solo a me chia chi lo adu big low sil sen man to la vin kan mon solo